puno ničega, reci, nema nikoga. Reci, nema nikoga. Silenzio stampa. Ušila, čega? Vidjela. Vidjela. Vidjela kod noćiće. Bravo! A još? A još? Komade. Ajde, baci ga. Ajde ti porto. Kosu. Batilo. Hoćeš još jedan? Evo ja ću ti dati, ovaj. Ljudi ste, jeli? Nije došlo do mora. Ovo je stvarno krasno. Morate vidjeti? Kako se slika glumica? Kako? Kako? Neće. Ovako, Kako? Vraći mali, ajde, to je puš. Ujdi pušić. Pušić. Ćemo ga spasiti. Ajde, baci ga. Nema, ovo je sad kratko. Zoran Hrabar u kratke rukave. Ne znam što znoji. A je, da se ne drugi. Je. On je sjedio tamo u... Kako to bilo? Biće kozmaka. Bilo je... Ma ne, nisam pravo pisao. Bravo! A sama Vandica? I bočki. Ajde, čekaj da ti maknem bočicu. A reci nešto mami, reci dobro jutro, što reci si piškila? Piškila. Nisi? Nita. Nita, aha. Ćeš reći nešto još? We watched our starry notions on the way.